Hercules! Ti napalabas, dimmikar ti sakit ti tiyan ni Trisha agapwanan ni Reyna Mangmangkik. Asala agimbag, no makaaramid da ito'y itilima a kinadakas. Pinangtaan na pa'y ni Trisha, anasken nga ilimod na da ito'y. Ta iti kanito amaamuan ti sabali a tao, da ito'y meten ti ipatay na. Iti may sa arabii, simmarungkar ni Leonard Kenkwana, tapno ipagsana ti panagayat na iti da ito'y. Nasaumat ni Trisha, nga dadakas aparswa nga agdakdakiwas iti lugar da. Ita gagayem, denggan yu tituloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Ti babae para iti lalaki. Dito'y drama tayo, Hercules! Juan Leonard, adadakas aparswa amang isaksak na piti kinadakas dito'y lugar tayo. Anya ti kayat mo asawan? Basta gananad ka. Diyak kayat ama isagmak ka. Ngamin. Ngamin, anya? Ay ayatan ka. Kadyak kayat ama isagmak ka. Uray mataya ko. Basta saan ka ama isagmak. Trisha. Ulitak. Adadakas aparswa nga agdakdakiwas diti lugar tayo. Kat mangisaksak na piti kinadakas. Apay, nakitam ka din day ta aparswa. Amang isaksak na iti kinadakas dito'y lugar tayo, Trisha. Agsangit ka matan. Anya ti kayat asuan day ta. Nakitam ka din day ta adakas aparswa. Leonard. Sige, nakon iti silid ko. Dito ka. Trisha, anya ti napasamakan ka? Trisha, ilukat mo to'y ridaw. Trisha, napanan ni Leonard. Hanyang ay di mapaspasama kiti apaw. Trisha, agsarita tamaan na paok. Pangasim ko madanagan akon kan ka, apaw. Nagsakit na talaga ti tiyan ko. Matayak samatan. Sana nas ka na maamuan ni Lola. Tama nga no na itanti ipatay ko. Kas na ko natay dakas sa parswa. At putaglangan tuwing iwat ko itipungan. Tapno saan amangag ni Lola ti panagikis ko. Hangga po iti sakit ti tiyan ko. Apo, kilukat mo to'y ridaw. Anya ti mapaspasamakan ka. Lola, maturog kayon. Agsarita ta ko apo. Maturog kayon, Lola. Anay ko. Nagsakit unay ti tiyan ko. Dayjay adaka sa parswa. Apayakas to'y tinaramin na kanyag. Anay ko. Apo, agtyaa ka pa'y. Tadi pa'y nalinay tayin siyaan ko. Ado'y ti siyam. Agyaman na, Lola. Apo, mas daaw ni Leonard. Takla at asimra kay ti silid mo'y dirabe. Kuwang amin, Lola. Medyo matitirinak. Baka man ti podno, apo. Ada ka di sakit mo. Ngilib-libak mo kanyak. Awan, Lola. Sipod si mangput ka dito'y balay. Manipod nagapu kay di syudad. Kat madmadlaw kuno da duma nga kakapsut ka. Ngamno na magakan ka. Kunamot nga awan anyaman na. Wan, Lola. Awan anyaman na. Kastuya ka talaga. Apaw. Awan pagdanagan niyo kunakmanan. Kan kanayon kayo ko mga akan-anad. Ngamin,
Adda ka no dakas a parswa nga agdakdakiwas dito lugar tayo. Katagdangran. Ha? Wan, Lola. Nukas ta. Uray si ka, apo. Akan anad ka magit. Apay manong Leonard. Agpalaba ka manay? Isungain may ka? Saan, tinay? At daladamagakan ka. Anya day ta, manong Leonard. Idi may kay balay. Nakigtot ka. Gapot ako na mga danakitam alaad abaket. Ha? Saan ka di akas tati ko nam? Wan, manong. Talaga naglaad day ti abakat. Nga mas dawak. Tako namot nga awan bakit iji balayaw. Ngam no awan bakit iji balayaw. Asino ngay day ti abakat. Kat mas daawak manong. Gaputakla at mata nagpukaw. Nukasta. Amangan no isuday jay tay nakunan ni Trisha at dakas aparswa. Dakas sa parswa? Dakas aparswa. Amang isaksaknap iti kinadakas. Anya? Kasta tinasao ni Trisha kanyak, Hercules. Kan idi imay ni Tina ijabalay. Adda nakita na alaad abaket. Ngam kalaat ang nagpukaw. Anya? Hercules. Saanan alimod kanyak ti kinasya sinom. Kat sapay la kumata maparmak mo day ta amang isaksaknap iti kinadakas. Agyaman iti panagtalak mo, Leonard. Naku na kanyak ni Trisha nga agan anadak. Agsangsangit anang ibaga iti dayta. Ha? Akasla nakita na jay dakas aparswa. Ngam di nalakayat nga ibaga kanyak. Itamat laang. Mapantay jay balay da Trisha. Takayat ko akasarita. Anya apay lang dararamid ang sigatomboy. Apay adi ka mang isaknap iti kinadakas. Ano? Mangisaknap iti kinadakas? Bakit anasinggit? Apay, adda ka di kasta nga imbagam kada kami kinaltiya. Idi inikan na kami iti pagpamo. Kayat mo ka di, amagunod ti panagayat ni Trisha. Ha? Am-amom ni Trisha? Bakit anasinggit? Wan, damngag ka. Tay surok ti aramidam, Dani. Anya teramido, bakit anasinggit? Mangala ka, iti sabong nga napintas. Katbokbokam, itintad ko apagpaamo. Ha? Aggunay kan. Kat inton sayupan na ti sabong. Agkurento ti birtod ti pagpaamo. Kat mainlabton kan ka ni Trisha. Sana kayat ni Trisha ti rumbari iti silid na. Hercules baro. Anya ka di ti madlawyo ken ni Trisha, Lola Pasita. Ibagayo ko ma, noan na timadmadlaw yung kankwana, Lola. Iti na minsan. Kasla agik ikis. Kasla dayo mo ti pagkapon ti ikis. Lola, Kano da duma. Agkakapsot. Ngamno da magag. Kuna na nga awan na nyaman na ti marikrik na na. Adda ka di sakit na, Lola. Awan mo't ibagbaga na baro. nasauna kadimot kada kayo. Nga agan anad kayo. Tadadakas aparaswa amang isaksaknap iti kinadakas. Wan baro. Nasauna day ta kanya. Sige, Lola. Ingkay mangala iti sa nga baso at siya. Wanuan yaman ang mabalin na nga inuman ita. Ha? Ay, sige. Diyan takaluto. Anya, kasta timbagakan kanyi bakit anasinggit, Dani? Kasta mo timbaga na kanyak. Isong arod nga inak itay ili. Tamang sapulak iti sabo nga napintas. Gatangak uray nangina. Uray siya ka. Sa anak met ngagpabakan ka, tiya. Sige Ngam sigurado asyak ti kayat ni Trisha. Saan na si ka? Natataurak mo't langam si ka. Agra naman. Uray niya ter aramidam. Siyak tumot la ti kayat ni Trisha. Ditakan. Napanin tagra naman.
Sige, makita no asino ti sumbatan ni Trisha. Agyaman aktarin mo kamot lang iti silid mo, Tricia. Anya di ka sa pulan niyo. Agkakapsot ka, Tricia? Anya ka diti marikriknam. Apay adi mo ibaga kada kami. Leonard. Tricia, apaw. Ato ti siya. Uminom ka. Oh, ato'y. Awatam, apaw. Agyaman na, Lola. Sige, apaw. Inumaham. Saan unay ang napudot dayta? Iso ang mabalin mo apang paminsanan nga inuman. Tapno mabang-aran tarusok mo. Sige, Lola. Hercules, Leonard, naibos na ti siya. Nasaya at launay. Amok. Adda sakit ang marikriknam, Tricia. Ngam ilimlimad mo laang. Saan ka di? Oh, Tricia. Anya ti marikriknam. Kasla. Limag-an, tibagig. Apay, nadagsan ka di ti bagim iti panagriknam, apaw. What, Lola? Kasla na nagpaubakan niya kiti managriknak. Ngam ita, limag-anan tibagig. Babaan iti danong nga impatadtad ko iti tiya nga ininom mo. Naagasan kan, Tricia. Danom? Adda makaagas a danom, akanayon ko nga itugtugot. Kat dayjay iti impatadtad ko iti tiya nga ininom mo. Isuan agasan ka. Sige, Tricia. Ibagam amin ka ni Hercules tinapasamakan ka. Tapno matulungan na ka. Asino tinangagas kan ka, Tricia? Apay adya kon marik nangagrigrigat ka. Gapo iti sakit nga impay ko kan ka. Sa anak ka no asumungsungbat. No bilang takasaunak da ito'y dakas sa bakat. Iti kasta, agpambarang adyak mangmanggag ti bagbagana. Apay adi ka sumungbat. Asino tinakaagas kan ka. Adyak lata sumungsungbat. Nga orean niya ti aramidan na kanya. Apay nakakidam ka motlatan. Sumungbat ka. Awan pagdanagak. Gaputa adain ni Hercules nga anib ko. Karkaritan nagaya ma. Sige, urayam ti sumarunong aramidakan ka. Ikan kay ti sabali a sakit. Kaday tanto ti ipatay mo. Simrak iti silid mo tay dakas abakat. Wen, laat tiro pa na. No kasta. Iso tay nakita ni Tina Ijabalay. Bakit alaad tiro pa na? Nakabutbuteng ka no? Wen, dakas abakat. Madanaganak. Amangan noan niya ti aramidan na ken ka. Saan ato malab? Gaputa adain ni Hercules nga anip tayo kadalola. Sasagay sa tayo. Kat uray anya ti aramidan da di apruha. Saan tayo amaan ano? Apay nga da ka dito'y balay da, Tricia. Leonard, anya ti kukuom dito'y. Umay kan samot papakpakan dito'y. Wan nga rod, wan babay mo. Da kayo? Apay nga imay kayo? Kaya't mi nga itad dagiti sagot mi. Makitam dagito'y awit mi asabsabong. Nagpipintas da. Isagot mi kan ni Tricia. No, Nakaturog ni Tricia. Iso adiyo ko masingain. Bayam ida, Leonard. hello, Tricia. Sabong, para kan ka. Sabong para kan ka. Say upom ko ma. Diyak awatin dagita ang sabong. Gaputa adda kayat asawan dagita. Huh? Apay adi mo kayat nga awatan. Gaputa adan sa bali nga ay ayatag.
May sa apudpud no alalaki. Anya, Sino? daytoy ka di alalaki, ha? Trisha? Pangasi, ha? Tadi kay kumaagis Bay ka amunda, Leonard. Amuyo ka di Althea. Daniela, babae kayo. Katurumbang alalaki ti para kada kayo. Ha? Ti babae, para iti lalaki. Ti lalaki, para iti babae. Iso ala dingitak unay. Ta saan akas kada kayo ti kayat ko. No dikat, may sa apudpud no alalaki. No pay kas na. Awatam daytoy sabong ko. Katsay upam ko ma. Awatan mo to'y sabong ko. Katsay upom ko ma, Tricia. Saan? Jak awaten dagita sabong nyo. Itadyola iti sabalin. Oh, salbag! Kunak lakit din no siyak tipilyan ni Trisha. Nang namnamak lakit din. Napayak. Awan serbi na ito asabong. Ipuruwak ko man langan. Uray da ito asabong. Ipurwak ko mutan. Awan serbida na ikan iti pagpamo. Tasaan mo't lang asinay op ni Trisha. Mun nga rod. Oh, huh? Dagiti aso. Ni, angutan dati impurwak ta sabong. Oh my God! Kaslasik babon ka ton! Tumaray ka! Hintan! Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Ti babae para iti lalaki. Dito'y drama tayo. Hercules. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Hercules! Agyaman kami, iti ingkay panagdengeg.